verse number 18. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Inkosi Somandla yaphindze yathi, mina ngiyawuba nguyihlo, nineke niyawuba ngemadvodzana nemadvodzakati ami. Awungiphinze ungiphinzela. Inkosi Somandla yaphindza yathi, mina ngiyawuba nguyihlo, Mina ngiyawuba ngiyihlo. Yebo ke. nineke niyawuba ngemadvodzana nemadvodzakati. Unwe somewhere. Khona la ithathwe khona. Ayisiyo indzaba lebhalwa ngPawula ayisusa kuye. But uyithatha Old Testament uyasikhombisa ukuthi nathi New Testament lokho lokwakwenteka ngale solo kuyasebenta nanyalo kuyevakala. Kuthi solo lo uNkulunkulu lo ufuna kwekuthi abe ngibabe wethu nathi. Ngeke nje sithi ngibabe waAbraham. Niyakuva lo. Sithi ngubabe wethu, ngubabe waAbraham na Abraham ngubabe wethu ngoba uNkulunkulu ngubabe wethu kuyevakala. So therefore la mawufunza ke lenzaba le lengcenye nje lena lesifunza lapha yayi lethathelwe ku-Exodus 29 verse number 45. Exodus 29 verse number 45 lo verse number 18 exactly la uqhamuka khona. Ngikho ke uma lapha kuthiwa ngidawuba ngemadvodzana nemadvodzakati seyinkulumo yeTestament lelisha lese ilihumsho empeleni ngoba liBhayibheli le ngale Old Testament kubhalwe ngesiHebheru ngala ku New Testament kwabhalwa ngesiGreek. So ngidawu declareisha ke ukuthi ngiphinze ngibe ngitishela walethi lwimi lethu so angikhulumi ngento lengicabangako mina ngiyatifunzela angifunziswa ukuthi ngidawufunzela noma ngidawu yak dictionary ngibuke ku dictionary ngilifunza mina leligama ngelibone ukuthi ngilo leli nali leli ngale seHebheru nangale Greek. So now lana mawufunza lo mqondo waNkulunkulu in the Old Testament ayikho lenzaba yemadvodzana nemadvodzakati. There are not daughters and sons and daughters in the house of God. They are only sons. Whether ungwesifazane noma ungwesilisa you are a son. Ngoba leligama la son lisho ukuthi you submit, ligama le submission. Jesus to be called the son akasi son because watalwa nguMaria kuyevakala. He's a son because you submit to God the Father. It's because of the submission ukuthi athi bite ngendodzana. Otherwise akasikwe ukuthi ngoba indvodzana somncane ngaleyo ndlela leyo ligama leona le family because lo muntu lona so attain sigaba so ukhulile mfundisi ebandleni then libandla uma lale mqondo ukuthi we are sons and daughters bese sebathi kusho ukuthi site babe thine ngoba umfundisi wakhona ungwesifazana yet nabo banababe mangabe angumfundisi angumholi welibandla ngoba she is the son naye. So therefore, assume a fatherhood. He's the father of the house. He's not the mother of the house. He's the father of the house. Ngilokho ngisimakathi ngikho phela wathi Jesu lezulwini akunamfatha kunandvodza yekelani lento leyo la emhlabeni lena ayikho lento leyo. So maulana uhola usebenzisa ilulwimi lwasekhaya indlela yasekhaya akaledla ungenelana ukuthi emhlabeni basebenza kanjani asisibo balana vele. So ke ngikho ke kumcoka lokho ukuthi sikunake sikubambe ngoba kahle hlena le inheritance iya kuma sons kuyevakala.
ngiwo lakathatha lelifa sitidla lifa ngekuba ngemadvodzana. So ke sonke ke singemadvodzana ngaleyo ndlela leyo kungasimangalisi lokho noma kungasikhalisi ngaleyo ndlela leyo. Sengibekisile ke ete ngangena kakhulu lapho asichubekeleni phambili. Now mangabe bese siyibuka lendzaba lena yema sons and daughters, ngicela kungabe ngisangena nje asengihighlight lendzaba yelibandla, ngizame lama definitions lamhlanje ngoba amxoka kakhulu ngoba sikhuluma ngelibandla, the church. Ansi sikhuluma nga church. Ngicela nakhona sendlule nje kancane sitokucondzisa ngoba sitewuthi mase sigijima lonke leliviki leli ningive kahle nginganobe ngiphinze ngibuyela ngichaza leto tintwa leto. Libandla liyini libandla ngoba we are sons in the church niyakubona. But then what is church? Yini libandla? Masikhuluma ngelibandla. Now mawuyale kuMateyu 16 noma ungete wafunza ngoba sengifuna nje ukukhombisa kude singanodla isikhathi lesinenge. Mateyu 16 siyayikhumbula lendzaba le. Jesu ubuta abafunzi bakhe kusuka lapha kuverse number 13 uyababuta uthi bathi bantu ngengibani nini nithi ngengibani. Uthi Petru wena unguKristu indodana yaNkulunkulu lophilako. Niyakuva lokho. You are Christ, the son of the living God. The son of the living God. UNkulunkulu lophilako. Athi ke eJesu wembulelwe ngimoya phela wena lokho kahle hlena lento lena imfihlo lena. Ngakho ke kusukela lamhlanjena sengidawulakha libandla lami. Etukwale lidwala etukwale confession lokuthi ubonile ukuthi ngingikristu mina ngingimesaya. Lela Kristu siGreek Kristu. Messiah Hebrew ligama linye lelo lisho ukuthi lo muntu ugqotshiwe, ngilogqotshiwe wasimakathi. Noma ungambita ngaMessiah noma umbita ngaKristu ligama linye. Ngoba lela Jesu likhuluma la lithi Joshua ligama le salvation ngumsinzisi. Kuyevakala. So nyalo lona ngumsinzisi logcotshiwe masithi Jesu Kristu sithi umsinzisi lo inkosi umsinzisi logcotshiwe. So ngakho ke la uthi ke now ngale singisi sisibekele kabi singisi sehlulwe siSwati. Ngoba singisi sifike sathi sona uthe Jesu I will build my church. Akazange Jesu ake athi I will build my church. Jesu wathi I will build my assembly, not church. What I will build my congregation, my assembly, not I will build my church. Ngoba lela church leli singisi lisuka ngale emaRoman mabakhe emabasilica Constantine sangenile asakusonza naye sekuhlangana estate nelibandla konke sekukanye kanye sebakhala amasondlo kwase sekuthiwa ke wo lisondwa leli le basilica seyiselisondwa kwase wona labantu labalakhathi sekusesondweni niyakubona lo. Sebathi church basebenzisa lo church kanzi lo church loyo ukhuluma ngale building niyakubona. Leli gama lesi church ligama lendlu lo four walls letindonga hayi labantu labalakhathi. Labantu labalakhathi is an assembly libandla kuyevakala. But leli bandla lisesondweni kunetindonga. Libandla nyalo sesikhondela esondweni asisilo lisondo. We are not the church ngoba leli la church mawubuyele emva umsuka walo line German nakunja nje accent lithi se Kirche. Kirche yini? Kirche yindzawo yekukhondela noma ngangiba imosque is a Kirche. Indumba yetinyanga tangoma is a Kirche. So mabe nje umuntu ayenyangena akhothama lapha lo nkulunkulu amkhondako usesondweni. Because it's a Kirche kuyevakala. Yindzawo yekukhondela. Kuthi ukhonda abantu bahawula ukhonda Buddha ukhonda bani lo mkhondako. That's a Kirche. So that's why masikhuluma ngemasondlo. That's not libandla la Kristu. Sikhuluma ngetidlu la kungena khona abantu ukuthi bakhondelana lakhathi. Labantu labalakhathi badefinewa ngilokuthi bona babo bani. Ngoba leli la assembly ngileli gama lesi Greek lelithi ecclesia
libhalwa kanjalo nje EKK ecclesia LESI ecclesia ngemagama lamabili ahlanganisiwe ngesiGreek it's a compound word le kune preposition then sekunaleli gama ek is out a preposition then ecclesia from kaleo called so say these are called out ones niyangiva yini bazalwane. An assembly is a people called out baphumile ngiyevakala yini bazalwane khona la aphume khona umuntu angasho ukuthi mina bengila ngasabela makabebeda ngase ngiyaphuma ngangena ebandleni angakhomba umuntu mangaba ngeke khona ekhomba ukuthi uphume ephi yena kunenkinga usesondweni akekho ebandleni khona abantu bemasondvo ngiyakubona lo and ngeke umangale ke lana mfundisi wami ukuthi utawukhanza ukuthi la sondweni sekuyasondwana vele ngoba kugcwele emasondzane ngoba etesondzeni atosondwa vele sekuyasondwana ke lana ke kuyasondwana ke ngoba vele itinkunzi ijwayelele ukusonza ngoba dona tasesondweni lisondo lamlela ngilapha sonza khona abantu indzawo yemasondzana libandla yindzawo yebantu labaphilile kuyevakala indzawo yebantu labakhishiwe somewhere indzawo yebantu labaya somewhere and bayadata identity yabo ukuthi babo bani and ngiko nje boPetro lapha yayi bazange baba nenkinga makathi Jesu I will build my assembly my ecclesia. Why? Because they understood ukuthi yini ecclesia way back na le Old Testament mababuye eGibhithe baya eCanaan that was an ecclesia lelo gama walikhanza nalapha Exodus lela ecclesia aliqala ku New Testament so makathi I will build my ecclesia they didn't wonder ukuthi usho ukuthini. That's why bafundi baJesu abakhanga ngisho linye lisondo tindonga ngoba phela kube wathi I will build my church asho letindonga ngabadumela bakhe emasondo nabo bakhe emasondo azange bakhe emasondo bakha abantu niyangiva yini bazalwane baspend imali yabo baspenda isikhathi sabo bakha abantu ngoba that is what is the assembly le ecclesia le libandla lelo and sangakhona kukwehlukanisa lokho angesike uyabona ke ngoba uthi I will build my church or I will build my assembly or I will build my ecclesia lokho lama verse lanzelako labo 18-19 sebenta umehluko so uthi ke nyalo because now we are talking about an assembly bantu labakhishwe somewhere labane power lesithe banemandla uthi leni kubophako la uthi nyalo Petro sengunika sikhiya tasezulwini giving the key that key in is the authority seniphethe power nyali authority ngoba nelibandla leni kubopha la kuboshiwe na le leni kukhulula la kukhululiwe na lezulwini leni kushoko la nathi kutawuba nje emazulu avumelana nga sesinyalo sesifana neparlament sekune upper house ne lower house house of assembly kune house ngale executive diyaniketelana letindlu kevakala lele ngento asivumelana nalele ngenhla kuthi leyo labakushilo kufanele kwendeke nalabo abavumelana nalabo babambisene kuphuma into yinye lapho mabatha kwendeke nje kutawuba njalo emazulu ahamba nathi because we are the church not just lendlo but we are an assembly in that case a called out ones people. That's why mababanika nje bathi okay sebahamba bayele emaveni kuthiwa now they are apostles ngiyakubona bapostoli they sent out ones and they first were called in ecclesia assembly then they called in and now sent out the very same people sebapostoli nyalo sebahambisa livangeli kuba ngompostoli is to be sent out because leligama apostole lisho ngiloko kuphela ngilothunyiwe asuka ebandleni aya ngaphandle akathi hambeli yena libandla liyam anointa ukuthi akakwende lokho limbusise aphinza abuya areporte la ebandleni ngoba leli bandla line power leli kubophile la kuboshiwe nale ezulweni mangabe libandla utawudwalela libandla wahamba kabe ebandleni wangavalelisa kahle leli kubophile lathi takubamba lengaphandle ngiko kumcoka kwekuthi mawudecide ukuhamba uye kulelinye libandla buye la ngempilo usitshele ukuthi uhanjiswa yini
Sowukhutshwe yini wena? Sesiqhube ngani? Sixolise mangabe sonile bese uyahamba ngeke sikubambe vele. But ungasuke nje uphumise kwemphefumulo bese ukhuluma ngathi lengaphandle kabi ubungasitshelanga ukuthi kwendeke njani. Hallelujah ebandleni. Mina nje lemoneni ngabatshela vele and sikwendile lokho several times. Umuntu makahamba aya ebandleni akanawo hamba angasho kuthiwa ngema exit equities lawo nje inakhunja nje lema values ekuphila empilweni. Awunamani uhambe nje anyhow ungathiwa ukuthi uyaphi. Ungahamba ungenela kamakhelwane ngive ukuthi bathe sosonza lapha wena sowuphumile la ngikwathi mina ukuthi ulunga la ngithatha imoto yami ngiya lapha ngiyakulanza. Ngiyakulanza. Buya la sivalelise. Usitshele ukuthi sohamba uyaphi ngoba phela we want to serve as sons kuyevakala. Ayikho indvodzana etamani ihambe nje mawuhambe kanjalo indvodzana yelahleko uthi angibangela inkinga ngoba mina mangifika lekhaya ukuthathiwa wamshonisaphi bani bese ngitsini ke mina ngoba phela nginikwe ukuthi ngigadzile la ngelusetivo kuba ngipastor ngikho nje mawuthi ulifuna ngesingisi ukuthi pastor litholakala ngoba ligama lelisuka ku pasture is because of the sheep you are a shepherd ungumelusi. Mawungumelusi athina ulahleka ungadadi ukuthi tishone akana uphuma umuntu ebhukwini ungathi ukuthi akasekho lana washonaphi wafa kwendekani. Mawufika le kuthathiwa athi Jesu ngakunika naba abantu naba bang 100 uphi lo uthi angimathi wahamba ungumelusi lo njani bangahamba umuntu ungathi ukuthi uyephi mathi ukuthi uhambelene so ngiyabalanza ngiyakulanga. Lo mnye ngamlanza ngavele ngangena nje le esondweni ngamkhanza akhona khona futhi ngathi ngamkhanza ePentecostal. Yes ngamkhanza ePentecostal vele sengiyakhumbula lapha emoneni. Ngafike ngangena ngemali lapha ngapaka imoto la ngaphandle ngemali lamnyango bo Asha babathe bangibuka abantu bangathi umfundisi vele ngale esingale ngendazi then ngiyefika ngimali lamnyango ngithi ngidocela bani la makathi ke ngidocela bani uyesuka lo Asha unginika lo make wakhe ololele ngumlanzile uyaqhamuka lo make uyeda ngithi awuye make ngilanze umntwana nami la ngoba wamletha kimi awuzange ungitshele masomthatha ukuthi uyamthatha mina ngathi ukuthi wamnika mine ukimi so ngilanze yena ngicela unginike yena ahambe amkhwebe ambide sibuye sigibela imoto siyoshona esondweni. Fike esondweni ngimethule asengibuye naye abazalwane ningadi hluphi inzaba yami naye aningenelani ndiyale dili lena nine 7 nalamhla solukhona. Awunamani uhambe anyhow because we are sons niyakova lokho sitoseva la. Lomnye wangishayela wangitshela ukuthi hey manje yena ngoba sowuthole umntwana sowubelekile akasakhona idistance sekunjani njanyana manje sowusonza kulelinye isondo ngathi angisebeneke mina ungisendela imessage ngifune uye esondweni uyovalelisa. Hayi uthi angisendela imessage ungitshela ukuthi sowusonza kuphi wena ngoba wena sowuthole umntwana besithandaza sithi uthola umntwana sowusichoshela ngemntwana wakho nyana. Buya lalo umntwana simthandazele uhambe ngoba vele besimthandazela. Uhambe kahle sikukhulule ngaleyo ndlela le wathi manje ngeke ngikhone la ngathi mangabe ungakhone nginike lo mfundisi wakho lo sokuye ngizokhuluma naye ngidomtshela ngoba mhlamba uva ukuthi ngitsini wabona ukuthi utawuhlazeka le akavela kabuye la sondweni wabuya samethula wona ngiso decide ekhamba seba decide kuba kuphi asibavaleliseni sibakhulule no problem stoba clear nganobe ngithandazela umleke ngasangenelani naye ungilayishisa ilot lenga nam7 ngoba silale sithandazela abantu uthandazela umuntu kudala hamba udlala ngesikhathi ngemadwadzana lawo kuyevakala. Ayathi mangaba sebandleni ukuthi sisebandleni la libandla lisebenza kanjani ngoba siyathi ukuthi sibobani silibandla asilosondo kuyevakala. Labanye ke bebacabanga ukuthi mhlambe angifuni bazalwane bami baye kule abanye amabandla. No very jela ngibashela kahle abantu ukuthi libandla la Christ ungasonza la ufuna khona uyatikhethela ukuthi uyakuphi kuya ngithi ukhani bakusonza kuphi kodwa la usuka khona valelisa hamba ngendlela yakhona
sibonge sikhale nawe uhambe sicedzile ngawe ngiphize ngisho siyacela futhi mawuhamba nje umane uthathe 6 months ungabuyi uhambe nje uyabuya ke after 6 months asifuna umuntu ahamba phe usivakashela phe uyahamba uyabuya ubuya asisathola ukuthi wendani mangabe uyahamba nje akahambe vele ngoba semvalelisile kuyevakala libandla ke lelo ngoba kufuna sisebenze sente umsebenzi waNkulunkulu siye phambili ngiko ke lana ke makabhala ePaula lana athi inkosi somandla yaphinza yathi mina ngiyawuba nguyihlo nine niyawuba ngemadvodzana ami angithi lenzaba leyo ngiphi ngilenzaba le testament lelitsala vele lena yonke actually iBhayibheli yonke ihlukene nje kabili kuphela uma ubambe nje into letimbili kuphela iBhayibheli yonke uyayathi ngoba iBhayibheli ikhuluma ngale being lokuthi wena uwabani ngiyakubona lo that's what matters uwabani wena the being bese emva kwaloko the doing lokwenda angeke wende ungabi utawuqale ube ungene bese sewuyenda ke uyasebenza kusebandleni ke lapho lana ke kulo being kunento letinzathu bayabakubiza tripartite formula ye Old Testament ikakhulu nala New Testament la khuluma ngawe exactly the same thing ithi ke yona uthi uNkulunkulu ukusukela kubo Abrahama ayophuma etolo yinto la kayiphinza ema covenants onke basikhuluma ngema covenants la kakhona eBhayibhelini kune covenant singathi kune covenant ya Adam kune covenant ya Noah kune covenant ya Abraham kune covenant ya Moses kune covenant ya Samuel isho ngDavid then bese kuba ne covenant ye New Testament I covenant yelithando ya Jesu bese kuba ne covenant yekugcina yekupheleliswa kwatotonke titho lathi phelela khona eternity so lama covenants onke ayakhulumisana iBhayibheli ihlelwe ngaleyo ndlela leyo ngalama covenant bese kuba nalama promises ema promises letethembiso dihambelana nalama covenant because God has cut a covenant so therefore utayenda le covenant then uyafunga athi therefore itakwenda nako kukhomba ukuthi ngeke ngiyekele lezivumelwane ngeke ngisephule lezivumelwane lengisakhile so ngidakwenda nako niyakubona lo nase sifitha lapha mawubona kuba story kuba imiracle kuba ingoma kuba yini isho nje nanto letimbili kuphela kude lokunye into yeqala ukuyisho ukuthi the being was God I will be your God that's number 1 abuye athi nine you will be my children abuye athi I will dwell amongst you kulo being ngala tonke titori letikhona tiprova lokho ukuthi uNkulunkulu is our God uNkulunkulu we are his children he dwells amongst us ngiko asilwela ngiko asivikela uhlala phakathi kwethu ngema covenant lawo akhuluma ngalokho then mawubuya ngala ku doing bese uthi mina I will bless you ndakubusisa I will give you the seed I will give you the land lama themes lawa onke angalaka doing ahamba yonke le Bible njengoba injalo so mawuthi ufunza iBhayibheli nje noma ufunza ine kufuna nje wathi ukuthi lena is a covenant lena is a promise lena is a being lena is a doing uNkulunkulu ngilala sithi utawukwenda yena ngilala sithi utasinika kona niyakubona lokho konke kuyafulfilleka ke kuyaphumelela iBhayibheli yonke ngiko ne New Testament ayiphumi kuloko ibuyela exactly leyo nto leyo kufuna ukuthi wena uyibone njengoba ibonakala la so ngaleyo ndlela leyo ke ngiko ke uma ke sikhuluma ke kungathi nje ke sinesibibithwane masikhuluma ngalokho libandla selibe seliyayekela seliyakhohlwa seliyesuka enzaweni yalo alisakhona ukuthi lento lenzanvo yasimakathe njengoba injalo kukhonda kwasimakathe akusabi ngendlela lekufanele ukuthi ngabe ngakuhamba ngayo bantu sebayenda nje ngoba sebayenda bakhohlwe ukuthi simakathe ubabidele ini noma bakufanele ukuthi bendene bahambe kanjani ngiyathandaza ke mina ukuthi lamhlanjena ake mane sibuyele kule connection lengiyo yekokuthi we become the sons emadvodzana kuyevakala in the true picture yekuba indvodzana
hayi njengokuthi siyatendisa kodwa sikwadi ukuthi simadodana kanjani ngekungena ngaJesu ngekutalwa ngengadi yaJesu sangena kuye emva kwaloko singemadodana laphelele lane authority lakanemandla lakathite ngiko ke uma ake sibuyeleke kuye yena lo 2 Corinthians sibuyele kulo chapter 6 sisuke kulo verse number 14 ndo sitokufunza lokunye kutokuxhumana naloku besikhuluma ngako mhlawumbe lokunye sitawugcina sikubonelele ikusasa sitakungenisa lapho kodwa ngicela lokho ukuthi sikufunze lokho ngiba lo ngifunzela ke asuke kulo verse number 14 ngoba kahle hle ngifuna lo 16 17 18 but ngifuna uyicale kahle ku 14 Ningaboshelwa ejokeni linye nalabangakholwa. Ningaboshelwa ejokeni linye nabanjani manje? Uyeva ukuthi khulunywa ngani manje la ngemadodana? Emadodana makumadodana akaboshelwa ejokeni linye nemahedeni. Kuyevakala. Ngeke ufake lehedeni ngala bese ufaka likholwa ngala. Ngiko nje ngiye ngayi-understand le nto yemakholwa ukuthi likholwa lisinzisiwe bese ligana lehedeni. Ngingeva ukuthi uboshelwa njani lehedeni? Uboshelwa njani vele? Ufika njani nje kuze ufike kuleyo decision leyo? Kunama kwende njani vele? Ningaboshelwa ejokeni linye nalabanga kholwa. Empeleni qhubeka. Empeleni nje kukhona yini kuvana kwekulunga nebubi? Kuhlangana njani vele? Qhubeka. Buyini budlelwane bebukukhanya nebumnyama? Budlelwane bekhanya nebumnyama buyini vele? Naw akuvakali. Lo mfana noma lo matana noma lo make noma lo babe uchitha isikhathi sakhe sonke nemahedeni. Kodwa lo mlona uthi babe uNkulunkulu utaba ngibabe wakhe abe uNkulunkulu wakhe yena abe indvodzana yaNkulunkulu kodwa yena uchitha isikhathi nemahedeni. Isikhathi sakhe sonke konke la kakwendako ukwenda abhizi aphakathi anemahedeni. Kukwendeka kanjani lokho bazalwane? Buyini vele ebudlelwane bebumnyama nekukhanya la? Qhubeka. Bangaba nakuvana kuni boKristu naBhali. Bahlangana kuphi boKristu naBhalian vele? Angevana ngani umKristu nemhedeni? Bevana ngani vele umKristu nemhedeni? Hlanganyelo yini lesemkhathini welithempeli laNkulunkulu netithixo? Kuhlangana njani vele? Ngiyayibona lembuto yaPaula lena imbuto lengathi ijulile kuyevakala. Kuhlangana njani vele? Kutsinzana njani? Ungena njani wena lapha? Utkhanza njani usebandleni unless mawusesondweni? Utkhanza njani usebandleni? Tihlobo takho bangani bakho labakhulu lengibona uvana nabo lokhonako kuhleka mawunabo ngilaba ngakholwa. Kodwa laba labakholwako wena awufuni kwenta lutho nabo uyakhonona sonke isikhathi lo osebangihlebile mina bayahleba labantu laba vele bayahleba niyakubona lo. Uma ngalothi ngibandolo longahlebi ngibandolo longahlebi ngoba bakambambi yena sewungcono ke. Ngoba nje ngibanje longahlebi lo munye umuntu lo wathi mina ngikhuluma ngemuntu. Mina ngathi lapha emathuneni kuphela la ngakhulunywa khona lento athikhulumi lento kubenze edu. Noma ungafika ekhathini ebusuku awukhanza umsindo lapho. Kodwa abantu labaphilako benda njani? Bayakhuluma ngalabanye abantu. So mabakhulume ngawe so what bone ngani? Umcoka ngani wena? Ngoba wena titshele nje ukuthi nami ngidabathola. Azi bakhuluma ngami nami ngidawukhuluma ngabo ngalenye ilanga. Mawulithuba lami nami ngidawukhuluma ngabo. Manje wathi wena uhambe utshela labanye abantu laba bakhuluma ngami. Phela ngesikhathi ukhuluma ngawe ukuthi bakhuluma ngawe uzukukhuluma ngabo na. Yini umehluko ukuthi ukhuluma ngabo ukuthi bakhuluma ngawe wena? Wena into yinye manje kuyafanana. Ungamane watshela umuntu. Mawutshela lo munye umuntu ukhuluma ngabo ngoba nabo abekho lapho. Bayekele bantu vele bayakuthanza ukukhuluma vele futhi bakhonela ukukhuluma angeke mangihamba nje mina elana ndawusale nikhuluma ngami mangacabanza ngeke nikhulume ngami ngangidlala ngesikhathi and namangeleka amanzini into le ngilayikhuluma ngikhuluma ngani mawukhanze ukuthi bengikhuluma ngawe khohlwa akunamsebenzi nawe bowukhuluma ngami kuyevakala
Sike siphile nje impilo lesimple lemnanzi unga-offendwa ukuthi abantu bakhulume ngawo. Mabe bakhulume into lekabi lengasilo liqiniso, ansivela yisilo liqiniso, kutawushintsha yini? Kutase kuba ngiko, mabazi nje webile ungakebe utase uyeba yini? Angeke webe, so yini inkinga? Even Petro wayisho lenzawa lena, kukahle abantu mabakhuluma ngawe bakucalele manga ngento ungakayendi vele. Inkinga mangabe so uyendile. Mangakayenda ukayendi vele ungenelana ngani nalo? Bayeke ligama lakho alisimcoka kangaka ukuthi ngete abantu bakhuluma ngalo. Vele abantu batawukhuluma ngeligama lakho bayalithanza batawukhuluma futhi bokwathi nje ukuthi mabangakufake wena bangakutheki kule nkulumo kusho ukuthi beyingasiyo yakho beyingawe ayisiyo yakho batakubita ukuthi buya sitokhuluma la mayingasiyo yakho bayekele khulula inhlitiyo yakho kuyevakala ngoba angathi esondweni bani benda kanjani ngitsindwa ngenzawa naye ukuthi bani bahlala nemahedeni bese ufika la sondweni so unemankungu so abantu bakhuluma ngaye kodwa emahedeni akhuluma ngaye akana nkinga kona kodwa la sondweni mabakhuluma ngaye sekunenkinga ngaleyo ndlela leyo thambisa inhlitiyo yakho thambisa ingqondo yakho ngoba ingqondo yakho lana nje kunetinhlanya letiningi letikhona la embabane yonke indzawo inetinhlanya takhona mangahlanya nehlanya la eskom kaMsunduza lufike luthi hey wena make wena ungumthakathi ngwe loqosha labantu lesondweni ungahamba uye lapha emaphoyiseni welimangalela angeke uye ngoba yini lohlanya mangathi uye lapha emaphoyiseni uyomangala ukuthi luhlanya lukwethukile wena ungabona nje bathatha licingo bashayela kamanzini sineke kamanzini ke siyadi ke ushayela kupmashayela kamanzini lapha emva kwaseNazareni bathi gijimani setinengi lambabane ngeke silunge lelunye selula police station ndo sikolekela ungamangalela uhlanya lungatekwa ngibalwa licala lela ukuthi umangalela uhlanya abantu ba waste isikhathi lo muntu vele ucashelwe kona wenda lokho ngumsebenzi wakho ungenelana ngani wakho umsebenzi akusiwo loyo yekela lo wenda umsebenzi wakhe awende kahle thoroughly akunamsebenzi akana wenda lutho akana uthatha lutho futhi kevakala lana sitele kutowendani manje kuthe ukhonda ake singene la sinake uNkulunkulu singanaki labanye abantu singanake tinto singanaki ukuthi abantu bathini bangibuka kanjani bathi ngoba ngikonje ukhanza labanye bahlala bathothobele bakhungekile babathe Nkosi yami labantu abanlana babheka lena yena solo nje ungazothi sihlahla sithwethwe niyakubona sithwethwa sivele siyambinja asifuni nje kunyakatha lolu gcwele emanyeva niyakubona lo akanyakade umuntu akhululeke ufihleni wesabani makuthiwa ake sesikhonde ake sesingene makuthiwa siguce phase makuthiwa sigijime asesabi lo buya ngembili letha ufakaze ukhululeke niyakubona lo wesaba bani uhlonipha abani ngibalo lo mbhacelako yini lo ifihlile ngoba abanye uyabona ababhace ngeliqembe nje uyambona ukuthi ubhacile vele akafuni nani kodwa usebandleni lo mlona uthe ukhonda ubheka ukuthi uthaba indvodzana akhonde esimakathe hayi angeke libandla libe kanjalo ake sicetsela achubeka sito thandaza namhlanje ngoba thina silithembela uNkulunkulu ophilayo thina siyini manje selithembela uNkulunkulu ophilako siyidlu yaNkulunkulu ophilako mangabe selithembela uNkulunkulu kusho ukuthi kwendekala uphila phakathi kwethu kuyevakala Shothi mabe silithembele la uNkulunkulu kwentekane kushale mbepho lana phakama umthandazo kuphakama yonke into ngoba lithempeli la uNkulunkulu kunel-altare lelikhona lakhathe ethempeleni kusha impepho kusha imhlatshelo kuyakhondwa indzawo yekhondwa kuyevakala thina selithempeli libandla laKristu lithempeli ngiko lithempeli lingasekho lelasenyameni ngoba lithempeli sekwaba ngilabantu uKristu sowahlala phakathi kulabantu Oh my God. Awuqhubeke ucacele lo 16 na 17. Ngiyawuhlala kubo. Ngihambe emkhathisini wabo. Athi niyayiva le theme manje lebengikhuluma ngawo. Mina ngiyawuhlala phakathi kwabo. Ngihambe phakathi kwabo. Ngiyawuhlala phakathi kwabo. Angiyobayekela, angiyobashiya. Ngoba bavumile bona ukuthi babe ngileli temple. Ngiyawuhlala phakathi. Yebo. Ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona bayawuba sive sami. Ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona bayawuba sive sami.
ngiyawuba uNkulunkulu wabo bona babe sive sami. Ingabe uNkulunkulu namhlanje na yebazalwane singake simvumele yini vele simvumele mbamba ukuthi ahlale phakathi kwethu atokwenda letinto leti silungise tinhlitiyo tethu ukuthi ahlale phakathi kwethu. And as we go forward nje kule journey kule viki leli ngiyathandaza uNkulunkulu akakusite ube khona la utowuva ukuthi aha nyaloke sesiyesuka ke ngoba sesiclear ukuthi sibobane identity yethu siyathi ukuthi singamadodana aNkulunkulu sithi indlalifa tasekhaya kuyavakala. Indodana beyingamani nje ibitwa ukuthi indodana leligama lebudodana awumanje ukuthiwe so indodana kwehlukile ungaba ngumfana lomncane. Ngiko nje la mawufunze eBhayibhelini khona la ukuthi khona ngesikhephero Ben lokusho ukuthi Ben ngumfana loyo wemHebheru kodwa mase sesibika la sesithi now the person is a son ngales Greek yalo that's Huios. So is a grown up person, is a matured person. So ubhadlile kuyavakala. Bongeke kumaHebheru kumaJuda mawutala umntwana angumfana bese sewuthi indodana. Akasiyo indodana aseliswane asengumfana aselibhobhodlelana utaba indodana masana 25 or 30 years at least 30 years then so wendiwa ke nyalo sonship initiation kube nemgido wala ekhaya wefamily yekokuthi nyalo so uthatha kuba indodana sekutakwendekani ke ngoba so indodana nya utawuthi makahamba babe noma babe athume lo mfana athi hamba uyongikhulumela le lasashiya inkomo khona noma ungiyele kuphi lena uyongilaya etela nako lo mfana uhamba ngeauthority yalo babe kuyevakala. Makefika lena laba labambonako ababoni lo mfana babona manje lo babe ngoba le ndodana seyimbethe le authority yalo babe. Angathi Jesu makala emhlabeni bekungibabe uNkulunkulu aphelele kuyevakala. Uma thini asenda siba ngemadodana lamagunya lesinawo ngilamagunya ababe aphelele. Uma ngithi edemonini ye demon phuma uphele nyalo la ngiphethe amagunya ababe liphuma lahambe lingilalele ngibe mina ngengasiye Jesu ngoba ngiphethe le authority yakhe kuyevakala. Ngoba ngindodana sengendiwe ngaba ngule ndodana ngale ndlela le lokwendiwa lokho is very important ukuthi sikunake ukuthi kwendiwe kanjani. So ngiko nje na Jesu niyambona Jesu uqaleleni iministry yakhe ana 30 years abengaqali ngani makana 12 uqalele ministry yakhe ana 30 because ngekwesijuda ngekwelisiko lwakhona ngulesikhathi abese afike esigabeni sekuba indodana masakhuluma kusuka 30 years la kakushoko kufuna kwendiwe ngoba vele makathi babe uthi babe kimi kuyevakala. Asinyamkhumbula kuJohn 5 verse number 19 uthi 10 la uthi 10 indodana ayendi lutho ngaphandle kwalokho lokwendiwa ngibabe. Niyamuva yini lapho masingabe sikheche nathi lapho njengamadodana asendi lutho ngaphandle kwalokushiwo ngibabe kuyevakala ngalokwendiwa ngibabe babe uyenda indodana ibona babe enda bese yenda lokwendiwa ngibabe indodana ibona babe enda bese yenda lokwendiwa ngibabe lebeka kwenda Jesu ala emhlabeni nathi ngilele sikwendako nyalo sibona yena enda bese ke senda lokho la kakwendako asendi lokunye ngoba singamadodana kuyevakala. Asinawumane nje sende tinto ngendlela yethu abe uNkulunkulu akhona lo ngibabe wethu. Ngiyathandaza ke mina nalamhlanje ukuthi mane emazulu nathi asihambele kulesikhashana lesi angigcine nganalivesi lesithandaza lokunye sesitakusotha kahle kusasa sikukhulumise kahle sitokuxhumanisa kahle nalendzaba lengifuna kuyiteka la asigcine nganalivesi nali lencwadi yeMaroma. Incwadi yeMaroma kukhona impela kayitsinzako nje sesitawufunza lona bese sesiyathandaza la kule ncwadi yeMaroma. Uma akhuluma Paula atsinza tindzaba leti kanjena utsinza indzaba lemcoka incwadi yeMaroma Romans chapter number 8 verse number 19 chapter number 8 verse number 19 Romans 8 verse number 19 lona nje lodwana ngifuna bese emva kaloko siyasukuma siyathandaza bese sasetha nje ibase lamhlanjena yekuthi sesitawugibela kuyo ke kulamalanga lawa bese siyabona ukuthi lenzaba yebudodzana itasifikisa kophi worship yethu kukhonda kwethu kwenda kwethu konke kubuye nganeno kwende njenge kwemadodzana vele
verse number 19, chapter number 8, incwadi yamaRoma. Indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu. Hallelujah. Indalo yonke. Niyangiva yini bazalwane? Ake lamhlanje leli verse leli uke ulicabangisise. Indalo, masikhuluma ngendalo, sikhuluma ngetihlahla, sikhuluma ngetshani, sikhuluma ngetinzaba, yonke indalo kuyevakala. Yente njani manje indalo? Ilindzele ngekulangatelela lokukhulu. Ilindzele ngekulangatelela lokukhulu. Ithi mane lekhona la ngakufuna lifike, khona into letawuvela, khona into letakwendeka, mawuhambe eceleni kwalesihlahla siyabuka ukuthi ingabe nguye yini lo ndlula la. Mawuhamba kuleyo ndzaba lelo kulelo litshe lelo liyamangala lithi ngabe nguye yini, khona into lengifuna kuyibona. Indalo khona into lefuna kuyibona. Ilindzele ngekubeketela nangekulangatelela solo iyafisa ifuna kubona khona into lengabonwa indalo lekufanele ukuthi ibonakale masinyane. Yini lento leyo? Kuthi uNkulunkulu embule emadvodzana akhe. Hallelujah. Kuthi uNkulunkulu ende njani manje? Embule emadvodzana akhe. Ngoba la madvodzana akhe nyalo akakembulwa, niyakubona lo. Ngiko ngathi ayedzeleleka ngoba akakwembulwa. Kodwa kutalanga lakhona atawembulwa kuthiwe ketho, kuthiwe nawa wabhekeni. Abonakale ashayina kuyevakala. Ibhekile lento leyo lakakhuluma ngayo ePaula lana. Ngulento letakwendeka mase abuya Jesu la emhlabeni, asabuya nabo la kuthiwa khona siyawuchakadula njengemathole kuyevakala. Between nje irapture nekubuya kwakhe kwesibili le journey yonke leyo ngila kwembulwa khona ngoba ngilabo tawubona khona hawu uhambile nabani, hawu nabani uthethwe kuyevakala. Mase abuya kuthiwa bayawumbona ngemehlo bathi hawu nabani ukhona, nabani uhamba naye. Kanti nabani beka indvodzana, kanti naye bekwalekha besimbukela phansi besimedzelela. Nyalo sewuyabusa kanye naye. Naye sewuyinkosi naye, so ufaka umchele. So uyalawula naye. Indalo ibhekile bazalwane. Belicethile leli verse awuliphinze mabe bongalicethe. Indalo yonke ilindzele ngekulangatelela. Yonke indalo ilindzele manje ngani kulangatelela, yebo. Lokukhulu kuthi uNkulunkulu embule emadvodzana. Kuthi uNkulunkulu ende njani manje? Embule emadvodzana abani? Akhe. Akakhulumi ngetingilozi la. Niyakubona lo. Tingilozi vele already tingamadvodzana akhe ngaleyo ndlela leyo. Akude kwembulwa la kakhuluma ngako lokho kuyevakala. So akunokwembulwa tingilozi ukhuluma ngebantu labaphilako labamukele Jesu bamenda waba inkosi nemsinzisi uthi ababa mhlambe sale wecela kulo 20 utowuva kahle. Ngobe indalo ibekwe esimeni sebude. Yebo. Hayi ngekuthandza kwayo kodwa ngentsandvo yaloyo lwayibeka ethembeni. Yebo. Themba lekuthini? Lekuthi nendalo ngalelinye lilanga liyawukhululwa kulobugqili bekubola. Ibe nesabelo kule nkululeko nebukhosi bebantfwana baNkulunkulu. Niyabuva lo bukhosi. Le nkululeko nebukhosi bebantfwana babani manje? baNkulunkulu. Indalo igcilatekile ngoba ibekwe lapho ayina life. Lokusho ukuthi uma uya ezulwini, indalo lesezulwini yonke i-alive. Kude litshe, kude sigodo. Into lefile kuyevakala. Akunasigodo ezulwini. Akunatshe lelingaphefumule. Mawuhamba eceleni kwelitshe makufana nelitshe kuyakhuluma. Kuyaphila kunempilo. Kuthi into longete wakhuluma nayo ezulwini. Yonke into lekhona khona iyaphila, iyaphefumula, inekuphila. La emhlabeni kunalomfanekiso wetintfo letilele tila, kodwa leletilana tibinzile tiboshiwe tibanjiwe kuyevakala. Until kuze kwembulwe lamadvodzana aNkulunkulu bese indalo iyakhululeka kuyevakala. Indalo itazi yaqala iyanyakata manje. Ngiko lokhu uyakhumbula ngalelanga lele abuya Jesu emhlabeni usita kwendeka kuba laba kuthiwa bayabaleka baye emadwaleni bawathe emadwala abevama kubinza nje aze hey wallet ningayithi lakithi sukani khwesha ayakhuluma manje emadwala bayagijima bayithi inzabeni tivele tinyibe tikhulume tize ngeke nibhace lakithi everything iyakhuluma
mase Allah emhlabeni asabuyile yonke into ibuyela iba alive now yonke into iyakhuluma. That's the reason why phela bantu baba ne question lenkulu ukuthi hawu le eqaleni inyoka yakhuluma njani, sihlahla kwakhuluma njani na Adam na Eva, because because the innocence, everything is live. Mawuya endweni uNkulunkulu wakwangithatha ke mina ngendlela yakhe wangifaka kulenye indzawo ngabona ingcenye. Mawukhuluma ke ngelizulu ngiye ngibatshele abantu ke ukuthi wonke umuntu benembono la nawo ubona nje portion lencane kuthi umuntu ongabona izulu liphelele kuyavakala. Ungazubona izulu liphelele kuthi lincane kunawe kuthi akusilo lela nkulunkulu. Ungalibona lonke mina izulu ngeke lingene emehlweni akho lezulu liphelele. Lingaze liphelele akusesilo. Ubona nje ngase ingcenyaka le portion lencane kakhulu futhi longeke wayikala nakuyikala yenele ngoba kwentelwa ukuthi ukholwe. Wangithatha ke nami nganyelanga ngangena kule ndzawo nganginale interest ukuthi ngifuna kubona uNkulunkulu. Nginale desire ngabe uNkulunkulu ngiyambona ukanjani ezulwini. Then nemambala ke mangingena kule ndzawo ngibuka idolobha lengalibona ukuthi lihamba lefike kuphi. Mangithi ngiyeta ngibuka letinto letikhona lapha yayo nga discover one thing ukuthi ezulwini abasebenzisi le language njengoba thine sisebenda la is sight and sound. But kude ilanguage ezikukhuluma kukhulunywa njenge sign hayi njenge sign language. Into mawuyibuka lesikhathi uyibuka lento iyakhuluma ikutshele. Awudzingi kuyibuta awudzingi kwenda njalo. Mangibuka ke mangisonzela ngithi ngibuka letindlu lendlu kuqale kuvele kube uNkulunkulu kuqala. Mangithi ngibuka yena bese sekuba ngilendlu. Ngithi ngicabanga ukuthi mhlambe utasa usala lapha ngemuva uNkulunkulu mangichubeka ngiyale mawuthi uyaphambili konke lokubonako kuvela kube uNkulunkulu kuqala bese sekuba ngilento loyibonayo. Yonke into loyibonako iba uNkulunkulu kuqala bese sekuba ngilento loyibonako. So akasali emva. Ungahamba ungafika indzawo solo uhamba la ufika khona nangembi kwakho akabi semva kwakho. Noma ubheka le usembi kwakho, noma ubheka le usembi kwakho, noma uya kuphi usembi kwakho, la uyakhona ula. Angeke uthi nangu uyanyalo ngimshiye lapha sengiyale mina sengilapha yayo. And kude uthi interpreter lotaba kuxoxela ukuthi oh nyalo ke yina lana ka translator or whatever yonke lento iyathi khulumela yona. Yonke lento ikutshela yonke into leyendakalako lapho and lengakubona lapho nami lokunye kwakhona kwangithusa but kwangisitha ekholweni kwami kuyevakala ngoba simakase wethembekile and uyabuya masinyana. Siyadzinga ke ukuthi ke siunderstand ukuthi lokho lesikhuluma ngako lana ngalelinye ilanga kutawuvela ebaleni but kwanya lokusafuna kwembulo lamadodzana shothi kahle hle into letsingakalako emadodzana aNkulunkulu akathatha iposition yawo ngoba utawembula njani angekho enzaweni yawo. Awabuyele enzaweni yawo. Nami ngelamhla ngideke ukuchallenge sisaqala nje please buyele enzaweni yakho yiba ngumKristu sibili yiba indodzana vuma kutalwa telwe kabusha ngemandi nangengadi nangamoya tinzathu letilo bofakazi laba khona ngemandi ingadi ngomoya funa utalwe kuyevakala utalwe kabusha kuze kwekuthi uNkulunkulu atokwathi ukusebenzisa ngoba ngalinye ilanga afanele embulu but ke sisesela emhlabeni kuyendeka ngalinye ilanga nje uNkulunkulu akusebenzise embulele bantu njengendodzana yakhe ngala kusebenzisa kuko ngoba wena uready. Hallelujah. Ngicela nisihlabelele sithe usukuma nyalo sime ngetinyawo sithe uthandaza